And this MMA rules bout takes place in the lightweight division, and this bout will be contested over 3 5-minute rounds. Introducing to you firstly in the blue corner, he stands at 175 centimeters tall. He's 25 years of age with a record of 19 fights with 11 wins and 8 losses. He's representing JB Checkmat from the beautiful country of Brazil. It's Joelson Demente Nascimento! And opposing him in the red corner, standing at 180 centimeters. He's 25 years young with a record of 18 fights with 15 wins, only 3 defeats. He's representing MMA Team Zabielo and CDS Novi Sad. From Montenegro is Miloš Jelačić. And a referee in charge when the action gets underway, Mr. Nikola Čuljat. Evo, vraća nam se Nikola Čuljat kao sudac ovog dvoboja. Fighters, you know the rules. Follow my instructions. When I say stop, up. Touch gloves if you want. To your corners. Impresivnu gornji trup ima Brazilac. Da, velik, širok za ovu kategoriju. Da, imali smo Azerbejdžan protiv Brazila, a sada imamo Crnu Goru, Srbiju protiv Brazila. To da vidimo. Da vidimo ovaj sukob stilova. Čvrsta razmjena low kickova, kost u kost. Odmah su krenuli jedan i drugi u borbu bez okljevanja. Evo upravo ono što sam rekao. Nascimento kreće low kickovima odmah. Uglavnom tako otvara svoje mečeve. Ali vraća, da, Janičić. Vidimo, Janičić ima posvetu velikom Bruce Liu. A Nascimento na leđima ima posvetu svom japanskom predaku. Koliko vidim. Neke katane mu vire. Neke katane, neki samurajski oklop. Evo, otvorili su upravo onako kako smo i najavili, pogotovo što se tiče Brazilca. Dobro sad reagira iz klinča Janičić, lijevi kroše pa desni uppercut. Da, ali sviđa mi se Janičić, ono miran isto, gleda kroz njega. Ono, pogled leden, pogled u fokusu, u koncentraciji. Kakav sad desni ovrik. Još jedan desni ovrik. Kako koljejo! Kakav nokaut Janičića! Kakva akcija! Evo, braće Blažičević. Kako je Janičić ovo riješio? Kako je ovo, Brazilac u problemima. Nadamo se da je dobro, dok s druge strane Slavija, kakva akcija! Kakva finiš! Uzdrmao ga onim desnim overhandom i odmah je poduplao još jedan desni overhand i on na koljeno direktno u bradu. Bam i koljeno, trus, evo ga, da vidimo, dobro je pozelenio je. Eksplozivno, precizno. Nascimento. Nadam se da je ok, ali ne izgleda dobro za sada, bit će ok, budu ga braća Blažičević vratila među žive, tamo gdje ga je Janičić odveo ga je u Shadow Realm. Još je trenutno u drugoj dimenziji. Nascimento. Ali evo, došao je k sebi. Kako su raspoloženi tamo u CDS-u. Bit će tamo i cuge za njih. Biće. Ovakav nokaut, ovo je stvarno impresivno. Eksplozivan Janičić, eksplozivan, miran, djeluje opušteno i onda eksplodira. Odlično, vidi se napredak. Rekao mi je njegov trener prije eventa da ću vidjeti napredak, da samo neka počekam. I vidi se zašto je pao i Dagestanac u prošlom meču, a sada je i dobar, kvalitetan Brazilac. Kako je dobar Miloš. Stvarno je opravdao sva očekivanja. Samo 25 godina. Nevjerovatno, ono. Evo, želimo mu stvarno dugačku karijeru. Ne možemo razvijeliti, ozlijedio je koljeno.
Nažalost, nešto nije u redu ili zglob, nešto je puklo dolje, vidim da se But the žali. end comes after 1 minute and 29 se seconds čuje, completed of the Dušan je very, spoil very stijelo, first ne. round. Your winner by way of knockout in the red corner, Milos Janičić! Milosu predviđamo veliku karijeru, evo, dao mu Bog zdravlja, And a round of applause, please, for Yolson Sjajno Nascimento. zvao večeras. izvan reda. Evo ga, večeras daleko, moram reći, najimpresivnija izvedba. Je. 16-3 skor, samo 25 godina. Ušao je sad u tu neku novu fazu u karijeri, promijenio je tim. Opaka ekipa je, vidi. Opaka. A ovako kad si dobar s njima, najbolji na svijetu. Simpatični, dragi i dobri, ali ne daj Bože da se završi. Miloš, čestitke, Da, prije se svega naljute. jako mi je drago da te mogu vidjeti ovdje u FNC kavezu napokon. Briljantna pobjeda, briljantan nokaut, kako se sada osjećaš? Super, radilo se dosta, mislim da se vidi napredak i mislim da ovo zaslužuje jedan bonus. I hope this deserves a bonus, just asking. Thank you. So, ništa, to je to. Radio se stvarno puno, hvala mom timu, Nemanja Milošević, Alen Đankić, Dimitrije Đankić, radimo dugo, to je to. Dobit ćemo prvaka, sljedeći meč u lakoj kategoriji, jesi zainteresiran u budućnosti? Ukoliko to ne bude, ako Francisco Barrio, koji je moj prijatelj, dobije meč, onda nema šta, nećemo raditi. A ako Banks dobije, zašto da ne? Ako umeđu vremenu ne potpišem za neku veću promociju, to je to. To je to! Briljantni Miloš Janičić! Bravo.